Whew. Oh boy, ha na surlaich in na cash guvian, agus ha fisac of je shinnakilachig, ha shinnakilachig gnurin go a rolle ruist, snav ounce of vura costa. Oh, ha dolvi mirveloch, so je ha ounce nergen en ju. Never mind. Is misha join, agus ochen romi na lenev ha asthma viacum. Agus ha sinna cílach tá ruútin, ha sinna cílach well, root, as sé rui, ham fuama chi an asam mad tractor, leaf blower. Cúteach bha cílach gan rá féimach am a dul an hospital an tuair scach blian an bha mi bec, sgas bha asthma attacks acam. Ach, as sé fain tór cúteach go gogtarin, agus a gopar Manel, gas mi na siar. Agus charó acamach fain flu vaccination gach bliana. Agus fa sin go ma mi gadasoch. Agus gorst. Ach an root quarantine seo? Well, ha sin girach an final straw. Cymryd an unan gom a strawberry trifles ein as a chop. So yeah, leis ich fieliga gu an tuv, ha féimacham a furach san tu. Ha mi chula calar Netflix a choyet, ha mi a chula gema a chluich, ha mi a skrivig a chula cal surin go, ha mi dul a mach as mochiel. Ach, surin go a gol amach, ish, le ket mo fadenton. Karen ha mar guvelmi na lena vidiist.